Kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 30 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata, ni nabyo tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'umuzingo, tugenda duca mu bice bigiye bitandukanye, tuba updatinga, tubabwira uko situation ihagaze cyangwa se uko byifashe. Turaza gusimbukira ahitwa, ariko nyamuneka mbere yo kugira ngo ninjire muri ibi bintu, reka mbanze nsuhuza abantu badukurikira kuko ni abantu b'agaciro, ni abantu b'ingenzi by the way. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi rwose nyamuneka bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Congo, bakadukurikira bari mu gihugu cya Kenya, Tanzania ndetse na Malawi na South Africa. Ariko mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko baba bibereye muri Coline Murangara, baba bari muri Coline ya Tongo, muri Coline ya Kinazi, baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari mu makoline agiye atandukanye. Tubaye ikaze Bubanza, mu gisagara cya Bujumbura, Gitega hose. Bari ku mugabane w'Uburayi, by'umwihariko bakaba bari mu ntara ya gatandatu diaspora, by'umwihariko baradukurikira 5/5. Tubaye ikaze bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubaye ikaze ariko kandi hirya no hino muri Afurika, tubaye ikaze hano by'umwihariko kuri iyi sheni yanyu ya TV Duniani Kote. Tugiye kuba rero tugaruka ku ngingo z'ingenzi izi zikurikira, ariko izi ngingo z'ingenzi biraza kugusaba gutega amatwi kugira ngo uzi no kumenya ese ibyo turi burambure biraza kuba bimeze biti, biraza kuba by'umwihariko bigaragaza iki. Ubwo rwose nta kindi bigusaba, biraza kugusaba gutega amatwi ku rwego rwo hejuru kugira ngo tuze kugendana neza 5/5. Twirukanse cyane turaza kugaruka ku iraswa rikomeye ry'imodoka by'umwihariko y'abarinzi ba General Prime Niyongabo. Iri raswa rikaba ryabereye hano i Bujumbura, ndetse abenshi banavuze yuko rwose ibintu bishobora kuza kuba ibindi mu gihe icyitwa bijyanye n'amacakubiri mu gihugu cy'u Burundi bitaza guhagarara. Iyi modoka rero bamwe bakaba bakekaga yuko ngo irimo umugaba mukuru w'ingabo, ndetse kandi ngo bashaka kuyishyira ku butaka, ngo bakaba ari bamwe mu bantu n'ubundi badakeneye ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje gukoresha igitugu. Turaza kuba tubikomozaho, uraza kumenya se iyi modoka yerekezaga he, yari iri mu biki kugira ngo iraswa aka kageni. Turaza kuba dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye. Gitega rwose hakomeje kugaragara ivumbi, rwose rikomeje gutumuka hagati y'uwitwa rwose Ndakugarika ndetse na Ndirakobuca, ndetse Ndakugarika nako niwe bakunze guta niwe Ndirakobuca, ahubwo hagati y'uwitwa umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD bamwita Reverien Ndikuriyo, ndetse n'uyu ngo Ndakugarika. Amakuru dufite kuri aba bagabo ntagasanzwe, ndetse hashobora kuza kugaragara naho kwicana hagati ku mpande zombi no kuba bahigana ku rwego rwo hejuru. Turaza kuba tubikomozaho. Hari amakuru akomeje kugenda aturuka i Bujumbura nanone y'igitero cyaburijwemo, ariko iki gitero bikavugwa yuko cyari kigabwe na Red Tabara ku isaha y'isaa 5 igera kuri 52, ariko iki gitero ngo cyari kimwe mu bitero n'ubundi bishobora kuba byari kugira ingaruka zikomeye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ibi bikaba byari no gutuma isa n'ubundi kudeta yatutumbana mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubikomozaho, turaza kuvuga kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amakuru arimo aturuka za Bubanza, aturuka za Kibira, byose turaza kugenda tubikomozaho. Mu mujyi wa Uvira hari ibiri kuvugwa, byose turaza kugenda tubikomozaho 5/5. Icyo usabwa nta kindi rero, nimba utari wakora subscribe, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo tujye tugendana neza mu buryo mwese cyangwa wundi. Ubwo rero nyamuneka reka duhite twinjira aya makuru rwose, duhite tuyinjiramo mu buryo navuga yuko budasanzwe, ariko munyemerere tuyahere by'umwihariko i Bujumbura, cyangwa se mu mujyi mukuru w'i Burundi. Ni umujyi kugeza magingo aya ukomeje kugenda ugaragaramo ibintu navuga ko atari byiza. Ni umujyi kugeza magingo aya ukomeje kugenda ugaragaramo by'umwihariko icyo nakita
nk'ihangana rikomeye cyane hano rwose mu gihugu cy'u Burundi. Impamvu mvuga ati ni umujyi ukomeje kugenda ugaragaramo ihangana navuga ko rikomeye, maze iminsi nkurikira, maze iminsi rwose ndeba ikijyanye n'amakuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka by'umwihariko hano muri uno mujyi wa Bujumbura, mbona ni ukurasana, mbona ni ugushaka guhigana no kwicana kudasanzwe, ariko ibi bigakorwa n'abanyapolitiki bagiye batandukanye ariko kandi banakomakomeye. Ikindi kandi nkomeje kugenda mbona hagati aho ni uko kugeza amagingo aya amakuru ndimo ndakira ari amakuru yemeza yuko by'umwihariko isaha ku isaha uyu mujyi wa Bujumbura ushobora guhura n'ingaruka yo kuba ushobora kwigabizwa na bamwe mu bagizi ba nabi, kuko nko muri iri joro ryakeye ngira ngo reka mpite nanabyinjiramo, ku isaha y'isaa tanu n'iminota 52 haburaga iminota igera ku 10 kugira ngo twinjire ku itariki ya 30 cyangwa se twinjire ku isaha y'isaa sita, nibwo rwose icyitwa igitero navuga simusiga, igitero navuga kiremereye mu nkengero z'umujyi wa Bujumbura cyaje kuburizwamo. Iki gitero rero amakuru twamaze kuba twakira ngo ni igitero cyari kirimo impande nyinshi, cyari kirimo n'ubundi ngo bavugaga ko ari icya Red Tabara, ngo ni igitero cyaturutse by'umwihariko mu bice by'ahitwa za Kirundo, ariko ngo abasirikare ngo bakaba atariho baturutse honyine, kuko ngo bari baragiye biyegeranya. Hari abari baraturutse mu bice bya za Uvira, hari abari baturutse muri ibice bya za Ruyigi, bose ngo bakagenda biyegeranya, noneho ngo barangije ngo biyegeranya mu misozi, n'ubundi begeranya hafi neza neza y'umujyi wa Bujumbura. Ubwo rero rwose ngo nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi kimenye amakuru ngo cyaje kugira gutya ngo gihita kibatatanya, ngo kimaze kubatatanya rwose nyamuneka biza kurangira rwose ibi bintu bihagaze mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ubwo rero rwose nyamuneka amakuru dufite nuko ngo iki gitero ngo cyari icya Red Tabara. Ni ukuvuga ngo muri uku kubatatanya rero siyasa bakoresheje bo babimenye yuko bashobora kuza kubataka ibi bitaraba, barangije ngo rwose ngo barabisasanura. Ariko umujyi wa Bujumbura ni umujyi ufite ibibazo, ni umujyi isa n'isa ushobora kwigabizwa na Red Tabara. Ni Red Tabara nyamuneka ikomeje kugenda itubwira yuko uko byagenda kose itazigera isubira mu gihugu cy'u Burundi hakiriho demokarasi nk'iriya y'abakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse no kurya imitungo y'igihugu. Ubwo baba bavuga perezida w'u Burundi, kandi koko wareba ugasanga nibyo, kuko abaturage bamushinza byinshi ndetse kandi bavuga byinshi bigiye bitandukanye, bavuga yuko rwose mu myaka amaze ayobora ibyo yavuze byose nta na 25% yari yakora, by'umwihariko ngo ibyo yavuze byose azabakorera, byaba ibyo kubaka igisirikare mu buryo buri hejuru, byaba ibyo gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bagarure amahoro n'umutekano, nyine umutekano wongere kuba mwinshi. Nta kintu na kimwe rwose nyamuneka abigeze bakora. Ubona yuko rero rwose iki gihugu ari igihugu by'umwihariko gikomeje kugenda gihura n'akaga gakomeye cyane. Ubwo rero amakuru namaze kuba nakira nuko rwose nyamuneka ibintu bikomeje kugenda bihinda isura ndetse isaha ku isaha, rwose bikaza gutuma by'umwihariko muri rusange hakomeza kuba ibintu nakita nko kugoma guhangana inzego zigiye zitandukanye, kuko nabo birukanye n'ubundi uko byagenda kose baraza gukomeza bisuganye, by'umwihariko babagireho ingaruka cyangwa se bagomye babataka mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ubwo rero rwose icyo nababwira cyo ibintu birakomeye ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero nanone ikindi kintu gikomeje kugenda kivugwa ariko kandi kinatangazwa, ni amakuru nahoze mbona rwose akomeza kugenda yandikwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko ibyo bikaba bino binagarukwaho n'abaturage hano mu gihugu cy'u Burundi, bavuga bati uko byagenda kose inkuba hano mu kibira muri ibi bihe rwose ngo zishobora kongera gukubita, ariko ibi ngibi n'ubundi nk'inshuro nyinshi usanga ari coalition cyangwa se ari abasirikare bagize gutya bagasubiranamo, bigateza ikibazo gikomeye cyane, bagasubiranamo ugasanga baricanye barasanye, ibintu birakomeye nyine ugasanga bahamwe basize ubuzima. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibyo ari bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma ibintu binda isura
by'umwihariko mu gihugu cy'i Burundi. Ubwo rero rwose ucunga neza acunge izamu, kuko isa n'isa rwose ni igihugu kigaragaramo umutekano muke. Ubwo uko bimeze gutyo rero ni nako abanyapolitike benshi, by'umwihariko bagikomeje gukozanyaho, ivumbi rikomeje gutumuka. Abanyapolitike mwa bantu b'Imana mwe, nahoze nganira n'umuvandimwe mubwira ati ariko ati bya banyapolitike b'i Burundi uri kubibona uti? Umuvandimwe ambwira ati iyi politike y'igihugu cy'u Burundi ni politike yubatse nabi, ndetse isaha ku isaha ishobora no guteza ikibazo navuga gikomeye cyane. Mubaza nti se icyo kibazo ubona yateza ni ikihe? Ambwira ati ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi kiri ahantu habi cyane. Ambwira ati impamvu mubwira yuko kiri ahantu habi cyane, ngo arabivuga ashingiye ku kijyanye na nuza n'abanyapolitike benshi bakomeje kuva mu ishyaka rya CNDD-FDD. Mubajije ati nabaye umuvandimwe, yambwiye ati uyu Gervas Ndirakobuca bakunze gutaza ndakugarika, ati ni umwe mu bantu by'umwihariko bazi neza igihugu cy'u Burundi, ndetse bashobora no kugerageza kuba bahangana n'uwitwa Jenerali Neva mu matora ateganyijwe, by'umwihariko mu mwaka w'2027, noneho bakaba banamugiraho ingaruka zo kugira ngo uyu mugabo aya matora nayatsindwe. Mubajije impamvu, yambwiye ati abagabo bafite imbaraga, kuko nanjye mbirebye ndabyumva. Uyu Gervas Ndirakobuca ni umwe mu bagabo navuga yuko bafite ingufu nyinshi cyane kandi ziremereye, noneho iyo urebye abanyapolitike benshi bakomeye hano hanze ashobora kuza gufatanya nabo kugira ngo ibintu babishyire ku murongo, ibyo byose biba bigaragaza yuko ibintu bishobora kuza guhindura isura mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ni ukuvuga ngo rero igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo aya ni igihugu navuga yuko gikomeje kugenda, by'umwihariko gihura n'akaga gakomeye cyane. Ni igihugu navuga yuko gishobora kuza kugomba guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ndabivuga nanone nshingiye ku kindi kintu navuga yuko gikomeje kugenda kigaragara, by'umwihariko kikaba gikomeje kugenda kigaragarira muri bimwe mu bintu bigiye bitandukanye dukomeje kugenda tubona hano mu gihugu cy'u Burundi, byaba aba ba General George Bunyoni bakomeje kugenda bagaragaza yuko isaha ku isaha bashobora kuza gukora ikintu, byaba aba bagabo by'umwihariko abagabo ba ntuza bandakugarika, ndetse n'abandi bagabo bagiye batandukanye, byaba Agathon Rwasa bakomeje kugenda bagaragaza yuko guverinoma iriho batayishimiye. Bose bashobora kuza kwiteranya ku witwa Jenerali Neva, bakamwiteranyirizaho, bakamurungika cyangwa se bakamushyira hasi, nk'uko nawe akomeje kugenda abagira ubwoba avuga ati aba ni bamwe mu bantu bashobora kunshyira hasi, ntabwo ngomba gutuza, by'umwihariko ibintu nari nabishyira ku murongo hano mu gihugu cyanjye. Ubwo rero rwose nyamuneka, ibyo ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda bituma rwose ibintu bihindura isura, ndetse no mu makuru mfite nakomeje kugenda mpereza, nuko amasoko akomeje kugenda yigira imbere, ari nako umutekano wa perezida cyangwa se w'abamurinda ukomeje kugenda uzamba. Ubwo rero rwose nk'abantu b'Imana mwe, igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu bifite abanyapolitike babirwanya, inzego za gisirikare zikirwanya, ndetse inzego za gisirikare kugeza amagingo zitari no kumvikana ku rwego navuga yuko ruri hejuru muri rusange. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, ndetse isaha ku isaha hakaba hanavuka icyo nakita twagarukaho ni hano mu kibira, isa ni ibice, noneho kugeza amagingo inkuru ishobora gukubitamo, twumva za nkuba zijya zibwira ziraga ngo zirakubise, zigakubita neza rwose, tukumva rwose ibintu bihinduye isura, ndetse tukumva icyitwa guverinoma irimo ijya hasi ku rwego rwo hejuru, kuko maze iminsi nkurikirana byinshi, numva rwose umutekano utifashe neza by'umwihariko. Ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane dushobora kugenda tuvuga. Nakomeje nkurikirana ibitangazamakuru byari cyane mu gihugu cy'u Burundi, mbona abanyamuryango ba CNDD-FDD n'ubundi bakomeje kugenda biyamamariza hirya no hino hagiye hatandukanye, bagaragaza yuko uwitwa Jenerali Neva agomba gutorwa, bagaragaza ko ishyaka rya CNDD-FDD rimushyigikiye nk'umukandida mukuru. Nyine imyanya myinshi ndetse n'ibibanza byinshi
baracyakomeje kugenda babifata. Gusa icyo nababwira cyo, ibi byose ni bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma by'umwihariko ibintu bihinda isura muri rusange, tukaba twabona ivumbi ryatumuka mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ubu rero rwose icyo nakubwira cyo, wowe utari wakora subscribe kuri TV Duniani Kote, icyo usabwa nta kindi ni ukuza kuyikora kugira ngo amakuru yacu hano atazajya gucika, kuko twebwe turekura amakuru agishyushya, apana kurekura imiranzi. Reka tubashimire rero, by'umwihariko tuha amakuru kuko ndabona n'amasaha yadufashe, ubwo turaza gukomeza mu masaha ari imbere. Murakoze cyane.